Assalamu alaikum tuğanдар, amансыздарбы? Биздин Байкези каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн чыла 19-iyul 2026 Ноокат Арал мал базарынан чыгып, буюрса ушул чөп, беде, саман, арпалардын баасын билип беребиз туғандар. Андыктан бизге катталып, лайктардан тырт-тырт этип басып коюңдар буюрса. Ушундай кызыктуу видеолор чыгарып турабыз. Мына бизде Ноокатта эң ушул чөптөрдүн баасы кандай болуп калды экен? Çöp mына Ноокатта тыгылып кетти, бирок бардыгы эле сатылып кетти. Ошондон Ноокатта мал көппү же кандай? Бүгүн эртең менен караганда бир 200дей порттер келди да. Анан мына гиганттарды айтпадым негизи. Вообще көп да. Анан туугандар, эгер ким уста издеп жаткан болсо, Өзбекстандан чыккан курсалар бар. Ош, Алай, Ноокат, Араван чалсаңыздар болот. Номерин калтырабыз. Иштин бар түрүн сонун кылып бүтүрүп беришет. Шеп, канчадан болду ака? 310 сом. 310 сомдон мына эспертеп сатылды. 310 сомдон сатылды. 310 сомдон сатылды мына. Качинге. Спарсер. Ал эми башка жактарда кандай болуп атат? Комментарийге жаза кетиңиздер. Бирок мына бул чөп менен иш кылгандардын негизи мээнети дагы негизи кыйын. Ушундай күн ыстыкта барып жүктөп келип, негизи ар бир иштин өзүнүн негизи мээнети кыйын, ошого жараша. Ошого буюрса мына бул çöplerini bir setten alıp veririz. Nağıl çövgen ha. Adır çövgen. Satıldı kaçıdan geldi? 275'ten. Bu kayak tıkken? Kara Özgöt. Kara Özgöt'te. Ne dedi? 275 sonunda. Ha? Evet, çıkart. 275 sondan satıldı mekik. Gigantta. Ha! Oldu. Adam var arkada. Saman kimden ne kadar? Şef kancıdan ne? 260. Bu budayıcı arpa bak ha? Arpa. Hayatlıkı? Özgün. Soda bolu şef kancıdan verdi? 250. 250'den verdiniz. Nomer kaldıraylı mı? Aytın aga. 700 mi? Aha. 03 10 90. Kançaga berersen 250'ye vermeseniz. 60. Az kança da var bir yerde aga? 250 hektar. Acak. Sodanızı versek ha? Oldu aga. Berekasını versin. 260'larda beri öğrendiydin aga özünüzde. Assalamu alaikum akalar. Çöp kança kan aga? Biraz. Sizden mi? 300 kem var ha. Bu kayaktık aga? Özgün. Soda boldu sırada bu kancıdan verdi aga? 280'den ha. Buna olacak aga? Bu kanday çöp bu da arılaşış et ha? Arasında cıgaçtaran var bu değil. Marka espart yapçı. Çöp normal eken. Taza espresso 320'dan 320'dan 310'dan ha satıldı da. 330'dan 320'dan. Nomer kaldıraylı mı? 330'dan aldı bile gitti. Nomer kaldıraylı mı? Nomer de açıp koyun bak. Aytı verin gerek okular. 0990 Aha. 79 90 93. Aa sizdeki kaçıdan suradı şunda şehirde? Suradı mı? O 320'dan suradı 310'dan suradı. Aha bu oldu. Sodan alıp versek ha? Bu oldu aga. 320 310'dan suradı deydi. Buna ol çöpte adı suradı ha? Başka жақта қаншадан болды комментарийге жазып кетіңіздер. Ноокатта неге қымбат дегендерге эми негизи ортодо мынау чөп бурчтарды эле мээнети кыйын, бирок анан эми канча кошушат эми алар өздөрү билишет. Башка жактарда бирок комментарийге жазышат. Кыйла эле арзан чыгарып атат. Деген канал сеники? Байкези деген. Чыгарчылар.
Bul arpa hoca buday mı? Arpa. Arpa kançadan gel? Arpa saman. 280 so'm tamam. 280 kemi var ha. Kança surat oda oldu bu? Bu 250 so'm. 250 somdan ha. Nomer kaldıraylı bu? 250'den veresmi? 250 teye meri baytar gördüңүздөр. Бирок саман жакшы экен, чындыгында. Ya bu duygan preste taz ama hiç. Allah aytırman mesela. Başka 5 kilo 3 kilo mes. Канча экен саман? 230 so'm. 230. Арпа hoca buday bu? Arpa. Arpa. Kançadan surat soda oldu bu? Ha 225'ten sonra. 225'ten surap atat. Hacı yaxşı. Sodаңыздар bersin. Sodаңыздарды bersin. Sizden mi eken? Satıldı. Kançadan ketdi eken? Somon 235'ten. Buday beken. Arpa. Arpa o? 235 sondan hacı yaxşı. Üstünküsünce bede beken. Dede ekan, satılır ekan. Sodаңыздар bersin yaxşı ha. Mana eken. Bu çövgen ha. Sizden mi gen şey çöp kançadan gen? 250 som. Kayaktık bu da ka? Kökbel. Soda boldu kançadan sıraçta ka? 220 hacak. Sodağınızı versin ha. Dep taz hele aldap koydu. 220'dan çoktan da çöp. Kança oldu? 320. Kança verdi sıraçtı bu? 320 son. Şu da men bede görmeytem bu. Assalamu alaykum. Çap kança gen? 330. 330 ha. Soda bol kançadan sıraçtı? 290 sıraçtı. 290. Nomer kaldıraylı bu. Çeker emez mi? Oldu. Oldu taksir. Bir ay tabi bizden. Ha oğlum ne eken? Bede eken ha? Bu da yesici olgen. Kimden eken abi bede? Yok onlar da şimdi o. Bede kimden eken bilmediniz ver be? Sal verdin mi? Nayri. Saman satıldı bu değil mi ha sıra koyacağım. Şef kançadan gitti ka? 235. Bu arpa abi? 235 ondan satıldım ben. Şurada bugün bede presler yok değil. Bede pres görüp aytanım. Geçerli. Keçeye bırak 410 somdan bede pres satılıptır. Bırak tazza bede deydi ona. Şurada bugün bedeler yok ha? Çöp törekende canım çöp. Bunlar hoşunup durganlara videomuzu tıklayız. Like'lardan basıp katıl olmanızdır.